warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan makan nasi jagung bolo. Oh, gluduk. Loh, di tangan mari sebelum makan cuci tangan dulu ya. Tanganku wis resik. Oh, pokoke makan nasi jagung bolo. Makan nasi jagung bolo. Siapa tuh? Lho wis mari mangan. Oh, iki wareg iki bolo. Mari mangan ah. Klutik. Mangan karo tahu bolo. Andi kayak gitu segone. Mangan bolo. Mangan kerupuk. Mangan karo mie. Manu. Nggak mau jadi kok. Mana pula? Mangan kalau tompok. Ya, bocor kayak gitu ya. Mangan karo tempe. Mangan karo mie. Enak. Kerupuk. Templung. Mangan karo kerupuk. Gila ngomong-ngomongnya lo ya. Mangan karo kerupuk. Kauri. Enak. Kalau tompok ya. Karo kerupuk. Karo kerupuk. Tahu nih. Mangan karo tahu bolo. Lali. Karo tahu bolo. Ayo. Enak. Kon wis mangan. Mari mangan ah. Hah? Ada ono anune nek ngono. Lho? Iya jadi. Ini Pak, boleh. Kenapa nih? Ah jadi kono ri. Ini kayaknya aja. Halo, Lek. Lolo nih. Ngono. Wes.